Minongo tuminete ntsena kubila wara ya kumembiri na ngora ko Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela msumbunuku namuntlha hi hlanganile eka nhlekani lowu hi hlanganisa leswiwani hi ka ku kunjani mingisero Munghana Lonene FM msumbunuku lowu ntshemba loko ni nga hoxisi msumbunuku wo sungula lowu hi hlanganaka na wona ka n'hweti le ya Nhlangula hi ndlela yoleyo hi ka hi hlangana hi kutani Bosa Good na Rise Mzansi very high call swantswa hi vana vandla rintshwa leri katselaka mavandla lama hinkwawo va ri vitanaka Unite for Change se xivutiso ku ta va ku ri ku loko va kha va unite for change ku va kha ku yiwa ku yini ku yisiwa ku yini emahlweni hi leswi se xiyimo xi nga xiswona mingisero Munghana Lonene FM mhaka leyi lava ku tiva na le ka wehe kwalo nga yingisela koho ku we a n'wi lava ku yini ka timhaka ta toleto ngopfungopfu loko va ku kombisa timhaka ta ku onge timavandla ya tipolitiki ya tele se loko ya tele ya tetani a swi ta va swi ri kahle ku hi va na xiphiqo kumbe hi va na timhaka ta ku va hi languta ku hi hunguta nhlayo luwa hikuva hi hlengeleta tin'wana tiphati kumbe mavandla ma va vandla rin'we hi ndlela leyo matitwelo ya wehe why loko hi kha hi languta ka vandla rororemo mi ta tsundzuka ku mani Patricia de Lille a va ri na vandla rin'wana a va ri vitana yini kambe leriya vandla va ri ka rona Independent Democrats ID ivi riya ra hlangana na DA ivi swi vheta swi va swi fambise sweswo ma swi tsundzuka a yi chaya kahle se a tivi ku n'wa mi ri yini ka mhaka yeleyo i mhaka leyi ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka yona hi hafu ku bela awara ya 12 nhlekani lowu wa Xikwembu kumbexani imani hi sungula hi khensa va xifundza xa Limpopo mfumo wa voho hi ku rhangeriwa hi Premier na va MEC va voho ku va va tiyisise na ku vona leswaku vanhu lava va nga khumbeka ka nghozi liya ya thekisi va vekiwa ndlwini ya vona yo hetelela hi ndlela yo xiximeka ni tshemba ku mi ni tisekile n'we mi ri kwala kusuhi hi leswi nga endleka handle ka loko ku na swin'wana mi lava ku vulavula hi swona kambe ha va khensa swinene ku va va vone ku himpela ntirho luwa wu hetelela wu humelela i mana nga rivala ku khensa va vuhosi bya ka Mahumani hikuva vuhosi bya ka Mahumani na vona va le ku ringeteni hi tindlela hinkwato ku kombisa timhaka ta nkoka wa ku hlayisa mfuwo na ndhavuko ya ndhavuko wa hina hi ndlela leyo leswi va nge ri i ndzhaka ya hina se va le ku tirheni matimba swinene hi ve na siku ra kahle swinene le ka Mahumani ku hela loko ka vhiki va kha va bombisa bombo ra hina tani hi rixaka hi ndlela yaleyo na n'we tin'wana tihosi tiyisisani ku mi endla hi n'we vinyi va mfuwo na ndhavuko tihosi se loko ka muganga wa ka n'we kumbe ka matiko ya n'we lembe ri sungula ri tlhela ri hela ku ri hava siku mi ri vekela ku tlhela mi ku leri i siku ra Manghena Day swa hi chavisa ku kahlekahle n'we hi kwala mi nga koho mi va mi kha mi korhokela vaaki hi ndlela yihi hi ku hi ntumbuluko wa koho a mi fanele mi endla tani mi hi byela ku hayikho leyiwani leri siku ra vuhosi bya ka hina i tiko ra hina hi tlangela hi laha mi kotaka ku na loko ku ve vanhu va le ku hakeleni xibalo loko ku ri ku vanhu ku na van'wamabindzu kwalano va mi pfuneta na mali ya sava ri nge le ku hakeriweni ri nge le ku tekiweni kwala kumbe misava leyi nge le ku tekiweni kwala tikweni ra n'we nkarhi wa koho lowu wa ku mi va na siku leri mi nge mi ri veka la tlhelo mi va byela na vaaki ku hayi hina swa hina swi le ku fambiseni leswi na leswi na leswi kambe yo sungula yi ku sungutise yi ku nyanya yi ku N'wendzamhala sunguti yi ku za fika N'wendzamhala kambe a swi vonanga ku tanihi miganga mi famba mi ya kwihi hi ndlela leyo se a swi onhi nchumu mani a hi fanele va hinkwenu n'wina mi nge mi tihosi a mi fanele mi lulamisa masiku lama loko ku ri ku va tsandzeka ku lulamisa masiku lama se mi tihosi ta njhani loko van'wani va ndlile mitirho ya mixaka lowu a mi mara mi tihosi ta muxaka munhu ta ku hanya nga ri mi van'watipolitiki loko ku van'watipolitiki loko vandla rin'wana ri na nkhuvo a va yi ka rona hi ku i van'watipolitiki kambe n'wina ka tihosi mi tsandzi yini a no hlayela tihosi laha ka Mahumani ka ku na hosi manimani hosi manimani n'we van'wana a mi ri kwihi kumbe milani mi hlaya hi mavito ni ku hosi swimanimani a mi ri kwihi hosi swimanimani a mi ri kwihi milani ndla sweswo ku nga ri khale ni ta ndla sweswo loko na ka ntirho wun'wana wo tlangela timhaka ta ndhavuko ta mfuwo na ndhavuko wa hina
ni vona tin'wana tihosi ti nga ri kona hi ku hosi hambi yo hosi yi nga ri kona ni nga mi nyika xikombiso hi hosi Mhinga a va khomeleteke ka swin'wana va rhumela un'wana va ku a pfa a rhangile ivi loko se swi herile va fikile se na n'we van'wana mi nge vuli ka mi khomeletekile loko mi khomeletekile mi rhuma n'wana a ya mi yingiselela a ya va xiphemu mi zondzanela yini mi ri tihosi hi ku hinkwenu mi tihosi hi hina vanhu swi nga ha phindi ni lava ku vona tihosi hinkwato ti ri ndhawu yin'we hi nkarhi wun'wana na wun'wana loko va ku na ntirho ka hosi yonge hinkwenu mi ya kona mina timovha futhi loko mi ri Limpopo va mi nyika na timovha hinkwenu a ku na hosi yi nga ha movha se mi tsandzi yini ka mintirho ya muxaka luwa ha swona a mi va n'watipolitiki n'wena Gazankulu yaleyi a hi tibumabumelaka hi yona sweswi hi yi ndhundhuzelaka hi a hi ri tikulu a yi endliwe hi tihosi a ku ri tihosi ntsena ti endle Gazankulu liya yi famba se n'wimi tihosi ta muxaka muni to ka ti nga khomani a swona se hosi yin'wana na yin'wana yi na ntirho ya khomeka kambe loko yi khomekile a yi rhumeli munhu a ta ka ntirho lowu khumbaka tihosi Oi. Kambe mtweni mingisero mina ku mi khomete timhaka 0860002543 hi ndlela yele ku na mingisero un'wana ngeri i lava ku tala a ta heta bula na yena hi mhaka ya ku na van'wani va hlekula ku mhana yena kumbe va hlekula yena hikokwalaho ka vutsoniwa bya mhana yena se ni lava ku ta ku hi bula hi vona hi mhaka yeleyo i timhaka leti ti khumbaka timhaka ta swa miehleketo na ku tanihi tiko hi nga pfunana njhani ka xiyimo xexo lexi ni ta bula na vona hi hafu ku bele awara ya 13 nhlekani lowu va ta va ri kwala studio 1 hi bula na vona kambe sweswi tana leti u nga khoma tona timhaka ka 0860002543 handle ka sweswo hi ta bula hi liya ya ku mavandla na timhaka ta tipolitiki hi hafu ku bele awara ya 12 nhlekani lowu wo sungula mingisero hi lowu nhlekani hayi na vaxumisi va randoma hi twile le a mi ri kona ka nkhomo le ka hosi Mahumani xi bele tindleveni swi twale hinkwako na xikhongelo xa n'wina xa le tiyani xi fambe kahle swiva leyi ni laha ku tako hi yona ni ta langutana ku hayi a swi antswi kan'we lembe ri nga se hela munhu a ya heta a veke rin'wana vonelo ro hambana na mavonelo lama nga tsakisaka vanhu a ni karhi ni tshaha ni langutisa mavulavulele ya nkulukumba loyi a rhangela Riphabliki ya South Africa a nga teka ximhandzani kumbe va nga n'wi tekela ximhandzani a karhi ala na xona a tekeriwa hi nkulukumba de Klerk a nga P.W. Botha loko nkulukumba Botha va nga si n'wi tekela ximhandzani ximfumo i vule marito man'wana loko ni ma landzelerisa hayi mo tala wa wona hambi swin'wana ho ringeta ku swi fixe nga ku a hi voni hi mbala na mafo a yi nga ku a swi vona kahle hayi swo tala swa endleka hi le ku swi voneni P.W. Botha ni n'wi tlhela a vula ku teka mfumo mi nyika Pat Khalanga ni nga xikombiso n'wina mi nga va mi kumbe mi nyika va lavan'wana va nga ri ki va nhlonge ya mina mfumo lowu wu ta wa ni ta P.W. Botha mi ni twa kahle ivi loko mi hete ku va nyika mfumo lowu va ta yivetela timali loko va ka va yivetela timali leti loko va teke mfumo lowu vanhu lava ni vulaka vona leyi nga P.W. Botha va ta tlhela va teka swibamu leswi mi nga ta va nyika swona hi ku mfumo mi fanele mi va nyika handing xa over hi handing over principle swibamu va ta tlhela va dlaya na hi swona loko va dlaya na hi swona va ka va yivetela timali ta mfumo hi sweswi swi ka swa tikomba vanhu va le ku dlayeni hi swibamu vanhu va le ku yiveka mali ya mfumo va matsala va yiva timali mi byeleni loko munhu a za ya teka mali yo ringana 2 billion ene yi tlula na yona hi ku vona ka mina futhi a hi le 10% ntsena swi la ku ta vula ku swibedhlele leswi a hina leswi sweswi na ku heleketa van'wana ka tliliniki yin'wana nga ta ka nga yi voni ve ri ku xota timirhi kwa bandage hi timali leti nga ku yiviweni etikweni hi ku hambana ka swifundza swa kaye leswi nga vula hi mani hi mufi P.W. Botha swi le ku ndlekeni ivi va teka munhu loko a nga ringaneleki eka ntirho wo karhi mbuyangwani wena Peluka wena Phete wena Nkingani mi yisiwa ka leswiya hi ririmi ra vadyivanhlampfi interview va nga va swi tiva ku va na munhu wa vona loyi already va nga n'wi thola wo ya xaniseka manana i vuletelana swo tala mani i kayakaya ka i thoriwe khale va ya thola munhu loyi loko a heta ku va a ri ku tirheni a va ku famba ya lawula patu i tirha swa mapatu
i tirha ka supply chain patu ra ku ri namuleleka within 3 weeks ri kha ri ndliwa ri namuka ri ndliwa ku fana ri ra Fuleni na ri ra Vuwani se ku komisa swi vula yini leswi na a eka pheti khala nga vo a xa timovha to tala u ti tata jarata eka tikhandziya timovha tete a hi ta mabindzu a ti pfuni nchumu wala ku komba makhelwani ku komba vaakatiko we na mali laha kanetaka swilo leswi nga vula hi PW board a yimiseri ntivo a ta ni hlamusela swa yena kumbe n'wana kaneta swi vara leswi nga vuli PW board hileswaku xiyimo xa mixaka lowu xa tika se mi vona ongeti hi ta huma sivara eka hi hetisela ni nga si teka n'wana mingiseri hi ta huma ka xiyimo lexi hi ku angarhela siwari wa mina ri lo hosi dyambu ku ri mvhulu namuntlha ku ri mvhulu wa vhiki papa wa mina a hi nga humi a swi tikombi ku hi ta huma hikokwalaho ku taku na vanhu va taku na mihleketo ya ku va la ku ndla mavandla ya ku hlanganela leswi nga tsandza a hi nga humi ku huma ka kona ni huma moyeni a ku khomiwi munhu mi ta huma njhani ku nga khomiwi munhu a ku yi munhu jele va kala va fambafamba swi ri na nawu ku hava inkomu siwari 100 0860 002 nangona ku ya Afrika wa vulavula a hi yiseni mahlweni andakala ku yi hundzela hina tindzimi na mindhavuko yo tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akoma ndlela a hi ti un'wana mingiseri 0860 002 and the 2543 yes 0860 2543 kumbe mkanisa ri tuka 065 744 I am getting one mingiseri loyi 0860 002 Inhlekani Bootpet ani phazamiseki loko ni kanganyisiwa hi ku va mvula tinambara hey xiyimo lexi nga ka xo xa tika ni la ku vulavula hi GBV mara moni rhanga ni seketela makwerhu Tiluka leswi va nga swi vula makwerhu Tiluka leswi va nga swi vula loko mo swi hleketa kahle Bishop Desmond Tutu va vuye va swi vula kahle ku seketela sweswiya loko mo kuma ntshaho wa kona mi ta swi vona exactly leswi swi nga vulavula hi Mchaviseki PW board ina ku huma ka xiyimo lexi hi nge humi ka xivandla lexi hi ta huma la loko ri ku hi wu humesa lowu mfumo i vurini Bishop Desmond Tutu ku tanihi leswi hi nga vuya hi fambisa wolowo wa ntshikelelo swi le ka hina vaakatiko ku hi wu susa lowu mfumo hi ta swi kota ku huma hi ndlela yaleyo Bootpet kambe xiphiqo i mfumo kumbe vatirhi i vatirhi va tirhela mfumo xiphiqo i yini la i hulumende hi vulavo va tirhela mfumo varhangeri va lava va nga mi vota vanhu va 400 mi votela vanhu va 400 mara mfumo wu na vanhu vo tlula 400 ku na vatirhela mfumo va ku tlula kolomiya ka 2,000 kumbe mamiliyoni 2 loko ni nga hoxisi ku nga ri 2,000 mamiliyoni 2 ya vatirhi lava tirhelaka mfumo se mi la ku susa vahi ka valavo hayi ko hi vulavula hi lava nga hi rhangela ka Bootpet hi vulavula hi lava nga hi rhangela a hi vulavuli hi lavo tala lava nga hi rhangela hi vona lava hi ngete no hi fambiseni hi ndlela ya right munhu ku ni vulavula hi cabinet mi ta hatla mi yi twisisa ni mi twile yana hi leyi ya mina nhlokomhaka Bootpet constitution ya South Africa va ri hi yona the best constitution emisaveni loko va vulavula ina hi leswi va swi vurisaka xiswona a hi sunguleni kwala va heta ku pasisa ku ni la ku vulavula hi GBV a ntivi ncindani hi mina kumbe i muyingiseri a tsematsemaka a ntivi meni mi twa kahle a ntivi loko n'we mi twa kahle loko ni kha ni vilela a ni nga ri ku mi tweni kahle yanani mahlweni mo ni tlhela ni vula leswi ni ri kwala ka ha ku pasisiwa nawu wa ku maternity leave yi fane ya xeriwa liya 4 months vavanuna va kuma 2 months ni vula lava matlhari va swirhundu va kuma 2 months ma swi vona ku GBV ya la South Africa hikwalaho ka constitution yo hi teka hina na va swirhundu hi ku mpela ti-rules ta hina ti hambanile hi ri vatatana
hi expecteka ku hi endla leswi swi endliwaka hi vatatana Buthphet. Ni nge cinci mina ni ri tatana aka vana va mina a ni nge pfuki ni ve mhani. Hi lero ni tatana wa nkoka aka vana va mina hayi mhani wa nkoka. Se loko mfumo wu hi holovisa wu tlhela wu nghena na le kamereni leyi nga kona hi la se wu hi holovisa kona mo ni tana hi kahle ni ta yi abortion yi legalized la South Africa leswi nga against any religion. Ivi hi ta ka same sex marriage yi legalized la South Africa va tlhela va pfumelela ku va adopta vana hi ku a va nge swi koti ku va endla vana reincarnation. Se loko mo swi langutisa kahle ka GBV leyi hi rilaka hi yona each and every day vo hi teka na vasesi wa hina na vamhani wa hina ina swa fanela ku hi holova hi ta holovisiwa hi leswi vona va swi vulaka se sweswi a ni fanele ya holova na le kaya hi maternity ku a teka ni 2 months na mina ta teka 2 months ku ri ku ti-rules ta vamhani na a miholovo ni matwanana ku mhani na ntirho na yona maternity leyo a swi koteki la ka hina la swi nge tirhi sweswo wena ti tshameli na n'wana loyi a kula 4 months leyi hinkwayo. Se ma swi vona ku constitution leswi yi swi endlaku yo hi teka na vamhani phela vo hi teka leswiya va hi holovisa yi tlhela yi nghena eka bedroom ya mina Buthphet. Njani? Ni twa constitution ya mina a yi nge ngheni aka bedroom ya mina yi byela ku mina no fanele ni kuma permission ku hlaya milawu. Loko mo yi jikajika Buthphet ni twa ingaku yi kahle this constitution hi yona the worst constitution emisaveni hinkwayo. Sweswo hinkwaswo endlaka sweswi wa hina hi titwa hi repeated against vakanani. kambe swi onhaka kwihi ku va mi kuma swi onhaka kwihi ku va mi pfuna ku va swi onhaka kwihi ku va mi kuma mpfumelelo? Kuze ku va na mpfumelelo na xana constitution ya nghena ekamereni ra mina yi vulavula hi permission a yi nghene. Ni vula so ni vula ku yi la ku ngheneleleni kambe xiphiqo xa n'we yini loko yi nghenelela? Ya loko nghenelela ka yona a mi swi voni ku se yi ni holovisa na mhani hi Buthphet na njhani a ni yo vula ku hayi pfumelelani hi leswi swi nga wrong. mi holovela yini ka pfumelelana? Hi swo leswi nga wrong Buthphet na vana mina constitution aka mina a yi nge ni nge byeli ku n'wana wa mina a ni fanelangi ku n'wi xupula. Constitution a yi nge nghena bedroomini ya mina ni ringeta ku ni swi twisisa ku laha vo hi lwisa va endla swilo swo ka swi nga nyawuli vonani sweswi hi langutisa tona ti-constitution teto na vamhani va ta va kha va yima va toyitoya ku se hi so ku ri ku ti-rules hi hambanile hi tshika ku langutisa leswi vona va nga swi endla. I think ANC yi le ka renewal Buthphet and ANC loko yi ri ka renewal ni sure ku va ta loko va hete ku renew va ti vitana African National Criminals. Yo na mi twi ni kete tlhelo ra n'wina but na mi twi ye ka tikams kambe vonelo ra muyingiseri hina hi nghene helo ka rona makumembirhi nhungu timinete ntsena ku bila ora ya 12 a amukeleni n'wana muyingiseri loyi nhleka lava swona a swi mpfukeri mpfukele hi nga vona mpfukeri bot okay ni hata ni nghena emhakeni namuntlha i siku ra ku tlangela nkoka wa vadyondzisi hi ku angarhela emisaveni so ni vona swi swa nkoka muhaxi ku swi vula ku mudyondzisi wun'wana na wun'wana loyi laha a nga kona a va titwa na nkoka swinene erixakeni ra hina hi ku angarhela rixaka ra hi ku angarhela humankind hi ku hi vona va hi vumbaku kusuka kona ku sunguleni ehansi ku tlakuka vanhu va ze va ra ti-professor muhaxi ku na vadyondzisi vo karhi lava ni twa ku nga ku swi na nkoka ku ni hatla ni va vula kwala moyeni ku ni ngheni xikolo eTerhani primary yi le ka Nkurhi ka Tomu ni nghena secondary kumbe high school ka John Bett ka Xihosana so muhaxi swi na nkoka ku swi vula vanhu lava va hanya hinkwavo
ku Mr MD Mabunda va hi kurisini a primary ve le ku wiseni sweswi Mr Mkwebo va ha ri kona va ha ri ku tirheni va ta huma pension ku nga ri khale va hi dyondzisini va hi vatlini va hi vutini hi kahle hina van'wana na mutirhikuloni wa n'wina kwalani Botmogen va hi dyondzisini vo fana na mina loko va heta ku ni dyondzisa hi 92 va kumeka va tirha na vona kwala ka SABC yi tlulela a John Bedle Mohashi ku na Mr Mabunda ML Mr Xihangu ve le ka Mlamula mdyondzisi wa matimba swinene ngopfu na Makaringi MM va kona kwalaya va ha ri ku tirheni hambi ku ri kulukumba un'wana wa Mvenda va ngo Ravineba hi van'wani lava ni vona ku swi ri na nkoka ku ni va veka a tafuleni ni ku hatlesa ka ku va leswi mi nga hi pfunisa swona mi hi xapena mi hi komba ndlela leswi ndlela hi nga hi visa swona na van'wani lava va nga humelela va nga va ri na ti-masters va nga va ri na ti-doctorate va va na professorship na hinkwaswo sweswo lava va nga kumeka va phusha swipfumela so vadyondzisi hi ku angarhela mina va na nkoka swinene a hi va tlangeleni xikan'we na n'wina muhaxi wa mina ha mi tlangela hambileswi ku fana na mina mi nga ni dyondzisangiki inkomu enkomo sweswo mingiselo Munghana Lonene FM akombandlela na ngona ku Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM va tlhelele ka tolo vona siku leri a ri ra tolo 5 October ya laha ku ri langutiwa ka World Teachers Day a hi tweni ku manga misava ya n'we ta misiku yini hi ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM akombandlela nhlokomhaka ya hina i ku hlengela ka mavandla lawa ya nharhu i Bosa i Good i Rise Mzansi va ri United for Change seni va ri ku hava murhangeri wun'we hinkwavo varhangeri se vengeri va lava ku ringeta ku vona ku kumbexana va nga tisa ku cinca na ku hambana loko swi ta ka timhaka ta tiko ra hina loko hi tlhelo ra timhaka ta tipolitiki se ta va hi kha hi languta mhaka yeleyo ku ya emahlweni sweswo hi ta vulavula hi swoho andzhaku ka sweswi kahlekahle hi vulavula hi swoho sweswi mi nyika xifaniso xa hi laha n'we mi vona ku timhaka ha koho loko hi langute hi tlhelo rero ra timhaka leti hi vulavulaka hi toho sweswiwani ta ku va mi hetelela mi va na xiyimo lexi hi nga langutana na xona xa ku mavandla ya teke xiboho xa nhlengelo i mhaka yo sungula leyi na va ku va hi bula hi yona kasi ya vumbirhi va ri vadyondzisi ni tshemba ku vadyondzisi leswi swikolo swi nga pfala va ta hi byela va ri vadyondzisi loko hi kha hi languta ka siku ra vona ra misava leri nga va a ri ri tolo va le hansi ka ntshikelelo ngopfu hi swivangelo swo hambanahambana ku kayivela ka switirhi ku ke nhlonipho ka vadyondzi va ri sweswo hinkwaswo loko swi hlengeletiwa swi vekiwa ndhawu yin'we swi hetelela swi endla xiyimo lexi xa ku va hetelela va va ehansi ka ntshikelelo wukulu na ntirho na ku tala ka ntirho hambileswi van'wana va nge wu tala njhani ntirho ku ve sweswi va na vapfuneti va vitaniwaku ti-educator assistant kumbe vadyondzisi lava va hetelelaka va va pfuna a ni tivi va va pfuna njhani se hi mhaka ta timbirhi ni lava ku va hi bula hi toho ku fika laha ka awara ya 12 mi nga rhumela rito hi ku hi nkandziyiso ka 065 744 3911 065 744 3911 kumbe mi bela riqingho ka 0860 002 543 hi lawa ya mavandla ya nharhu hi ku landzelelana tani mi tirhi hina hi lava ku teka xiboho xa ku va vandla rin'we ve ri ku halaya ka maheleleni lembe leri taku va ta ya ka nhlengeletano yo hlawula vurhangeri laha ku nga ta langutiwa timhaka ta vurhangeri n'we mi landzelaka timhaka ta matimu ya tipolitiki mativa matimu ya mhani Patricia de Lille khale ka xirho xa Pan Africanist Congress PAC va ve na vandla leri nga fika ri hlangana na DA a va ri vitana Independent Democrats kambe matimu ya vula yini tatana Mmusi Maimane na vo a va ri ka vandla ra DA se ivi va huma va a swi le ku tirheni n'we mi ri 0860 002 543 a hi tekeni loyi a ri muyingiseri wo sungula nhlekani loyi nhlekani ahe bot khalang papa
Minjani? hi pfukeleni ngobona buti Ke Bishop Mafumo la ka Malamulele. Ni Aye, lava Papa. ku vulavula hi ku ri hlengeleta nhlangano kumbe xani configuration ya mavandla lawa ya ri 3 is a recipe for disaster. Because hey history yi komba kahle ku ri a ku se tshama ku hi kota ku tirhisana mavandla lama nga va kona ka tipolitiki va zama ku lava ku hlengeletana va ku vera va tirhisana a swi se tshama swi tirha hi nga ha vona na hi yo GNU just as an example ya government which is formed of different political parties ma swi vona ku ri ku tshama ku kha ku threatenixiwa ku tshama ku karhi ku lwiwa se inga ku ri vhele hina as black people as a race a hi swi koti leswa swo hi nga pfumela munhu wo karhi ku rhangela hina van'wani landzela until ku ze ku fika nkarhi lowu kumaku ku ri hi nyikana chance ene loko wo ze u nyikiwa chance wo rhangela ku la ku omelela ka xitulu xexo ku ze nkarhi wun'wana ya susiwa hi ndlela yo ka yi nga ri kahle va ku rikhola kumbe xana ku va ntumbuluko ku vitana hi ko van'wani va nga kumaku chance. So I don't think ku ri mavandla lama based on the historical assessment va nga swi kota ku tirhisana va kota ku at least hi va na a formidable one organization, a political organization leyi nga ta ku un'wana na un'wana u ta lwela ku va murhangeri nakona how possible kambe a va nga lweli va twananini ku kota kona council of leaders leyi yi ndaku nga ri i management ya ku ta va ku ri na a swi tirhi khalanga because loko se hi ya ka ballot paper ve nge faki 3 faces laphaya hi vona xikandza xa Patricia de Lille xa Musi Maimane xa Songezi Zibi va hlanganile la ku laveka munhu wa yi-1 and we cannot have the 3 presidents who preside as the state president as taken by winning problem yaba kwalaya a ni ngo very sweswo va swindla ku fika laya ka va swi vitana yini va ta swindla ku fika ka mfumo wa miganga ka nhlawulo wa mfumo ya miganga kusuka kwalano se a va nga handli swona va ta ya ka nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri ivi va hetelela va yi teka kusuka kwalano hi ko ku nga ta va na nkingha ke kwalano because lava va ta ku na Patricia de Lille i fraction yo karhi lava ta ku na Musi Maimane i fraction yo karhi lava ta ku na Songezi i fraction yo karhi swi vula ku ri vanhu va lava loko ku ya hlawula murhangeri n'wana na n'wana u ta lava munhu wa yena ku a rhangela vhele a swi tirhi a swi vona ku ri vone hi le ka va Mkhonto we Sizwe a swi tirhi swilo leswi a swi tirhi vhele na le ka vo Khopu ni voni Khopu yi te kahle njhani ku sunguleni mara loko se ku fane ku langiwa vurhangeri ku i mani a fane a rhangela ku cincaniwa mi swi vonini tatani Bazima Xilowa na Moswali kota ku luwe njhani yet a va sungule kahle vanhu vala a swi tirhi ka political sphere ya South Africa sweswo a hi swi koti and a hi amukeleni ku ri a hi swi koti and a hi nge pfuki leswaku mi le ku tshikeleleni kala ka ku a swi tirhi leswi kwala na vutlheli mi tshikelela ka a swi tirhi ni mi twini a swi tirhi leswi swi endlaku ku ri ka ANC namuntlha ku va na ti-faction to tani va tsandzeka ku fambisa tiko a mhaka ku ri n'wana na un'wana u lwela to such an extent ya ku ri ku tirha ti-brown envelope ku ri ku xaviwa vurhangeri a mhaka ku ri a swi tirhi swilo leswi a hi na ku nyiketana kahle ku ri at least ku va na succession battle ya kahle plan hi tiva ku loko huma loyi ku nghena loyi loko huma n'wana na un'wana ku leader sweswi loko no mbutisa khalanga ku who is the potential candidate ya ANC ka 2027 election mi nge ni byeli ku mani because n'wana na un'wana va lava va fane va nyikana chance and va lwisana
most of the time se u sungula lo afana nghena va ta sungula ku n'wi xokolela va humesa swikandala he loyi wanele ku hinkwavo va bolile va na thyaka but because ku loliwa mhaka hileswaku Bishop swi nge koteki ku hi ti vulavulela hi United for Change swi helela kwalani hi nga katsi na man'wani mavandla mara a swi koteki ai ni mi twile Bishop hlayisekani swi nge koteki because we are giving a case study Khalanga loko nyika case study hi fanele hi komba ni vula ku phela loko mi ka mi nyika case study yi tlhe yi va na opinion phela yi tlhe yi va na opinion loko mi ku hayi kumbe va borile hinkwavo i opinion ya n'wina vele okay loko ababolaki they can come out and argue ku ababolaki because the commission leti ti komba kahle Bishop ni kesi it's karobo ekom 0860002543 nokona ko Africa wa vulavula ile ka munghana lonene FM Makomane mi se swi vona ku na mintolovelo liya ya ku u kuma vanhu vambirhi va ri ku vulavuleni lowu wa vunharhu loko a fika a lava ku vulavula a nga ri na mhaka ku lava vambirhi va nge le ku vulavuleni va vulavula hi yini a ni swi tivi i swa xihina a wu fiki ndhawini i miyela i rindzela lava vambirhi va heta ivi kota ku na wena ta kota ku a swi koteki hi ku sweswiwani le ku vulavuleni le ku haxina van'wana va fika malanyangwini va lava se ni swi tshika leswi ni nga ka swona ni vulavula na vona a swi koteki 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela a hi ku tumingisela wa mina ku n'wangula wena u ri yini hi ku ya hi ku laha i nga yingisela xitichi lexi u ri xikoho timhaka hi tata timbirhi ni nga vutisa hi toho ti khumbaku vadyondzisi na mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona lomu swikolweni kayivela ka switirhisiwa ku tala ka vadyondzi ka kamara ro dyondzela ka rona ku kenhlonipho swin'wana swo taniya hambileswi van'wana va nge ri ku kenhlonipho naswo i yin'wana ya timhaka leti van'wana va ngo ti vangela kambe a hi ta tsakela ku twa tlhelo ra wena hi ndlela yaleyo ka 0860002543 loko na ha vulavula hi ku kenhlonipho namuntlha loko nga ni tala ntirhweni ni vone un'wana wa n'wamathekisi va kha va n'wi yimisa hi maphorisa ya swa le magondweni la makona la a D1 la kwalaya loko va ka va yimisiwa kwalaya o hina xi famba se ni ku a va ha va hloniphi a ni va kombela ti-20 se a va ha va hloniphi a va ha va chavi o hindza ku ri kumbe loyi hina ni n'wana ni ku hamba wena nawu wa hina kambe hi tweni ni n'wana mi yingiseri 0860002543 a hi tweni loko ri na n'wana hi timhaka hi toteleto ti khumba matlhelo ya laha yambirhi ni hlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene ngana ni pressa kona ka loko ni nga se pressa kona ni pfumelele nsungula ile ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela na ko Africa wa vulavula ko achela wona twi kusuka leno a studio 1 le Masingita mall hlekani lo ay amkeleni wani mixer lo hlekani epukile njani kana ngaphethe maphekula epukile papa cancer snane ngwena miri na apukile mo la vulavele ya na va nge va ri na mfumo wa sangela ka local government election ya delay na va ri songezi dzivi na Musmaima meno ka wa kuna la ya kona vanhu va suka from the different political parties va tsandzekile va ha ri ko ka tiphatheseze va ri ka tona se vanhu va lava teka ku ti-vote va nyika vanhu va lava ku endlela ku va vuyeriwa va dya kahle a ku na lexi va nga pfuka va endlile vanhu xona kambe hikokwalaho ka yini mi ku va tsandzekini va tsandzeke njhani hi ku vandla ro fana na Rise na Bosa a ri nghena nhlawulo ro sungula se va tsandzekile loko mi ku va tsandzekini mi fike njhani kwalaho hi vone kwala ka tiphati leti va ri ka tona va songezile va apra tiphati va huma from those different political parties ko fana ya vukombisa ya delili ve ko va ri ka department ya va ku va endla darata ya ndzelekanyo ya tiko rero darata leyi a yi tekanga na n'hweti a nga swi na tshama nchumu but the worth of millions of rand a ku humelelangi nchumu na yehe loyi va Rise Mzanzi a va ri ka DA vona na lowa ka Ghana loyi nyele nyakanya switirhisiwa
a ku na lexi hi nga vona na kusana ndza ku komba ku vanhu lava loko a va ri kahle ku va yimela vanhu va tiko a fanele va yimele timhaka ta vona va ha ri ka zone political organization va ri ka tona se eka vanhu va South Africa lava va teka ti-vote ta vona va teka va wisa va nyika va yisa laha va le ku dyeni ka nkarhi ka hatla va na nhlupheko ni tlhela ni vulavula swilo swi each and every time hi va byela vanhu lava hi ku mi famba mi rila mi ya hisa patu ene mhaka leyi hikwatsango ya hi vava because patu leri a ri ndanga hi vona hi mhaka ya mati loko va sala va teka mimfumo leyi mati va ri na wona mara nga ti vutisi namuntlha ku why ni nga ri na mati swi vula ku vanhu lava hi va votaka every time va ri na vona hi vo va endla ku hi hlupheka hi nga pfuki veni swo swa kahle kambe a mi voni ku vanhu vo fana na xikombiso mhani Patricia de Lille matimu ya vona ya komba ku i van'wana va vanhu lava a va lwela a va tlhela va lwisana na timhaka ta vukungundzwani n'wemi va tsaha hi fence leya mi nge i 47 billion yi nga hetelela yi helela moyeni na ivi van'wana va ku mara ma va tsundzuka ku hi vo va nga ndla ku va na nandzu luwa wu nge le ku kayakayiseni khale ka president Jacob Zuma loko swi ta ka timhaka ta matlhari se mi ya ku yini hi swiyimo sweswo yele hi nga yima na yele ya ku va kayakayise Jacob Zuma because voho sweswi voho eka na Sunday hi va veka kwini wife va tshemba njhani ku 47 billion rand hi nyamalarini na vana va tirha na vona se ya va na trust kwini a ndzi voni ku va hi handla ndhawu yin'we se a ku fanele ku endleka yini very lexi va ringetaka ku endla xona loko va hlengeletana va hunguta mavandla ya tipolitiki ivi va tlhela va vona ku tirheriwa vaaki n'wina mi ri hi tlhelela ndzhaku a ku fanele ku endleka yini ku hi ta kota ku ya mahlweni swiphataphatana leswi tumbuluxaka na laha swi yisaka vanhu kona tiphati fanele hi vulavula hi DA hi vulavula na ANC na NCAP leswi swin'wana swa va EFF va emkhonto a hi tiphati swi tlomuke kwala ka yo ANC yena vanhu lava karhi va nga corruption ya ku le ku sunguleni laha yi nga sungula kona nemetweni a va yime hi mhaka ya ku va famba swiphataphatana hi vo va nga va sele va hi vangela ku va na safani ku va na nhlupheko ku nga vi na service delivery nemetweli papa enkome khensile tlhelo rero ni ta ri teka ritsongo rerani andzhaka leswi hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani nakhalanga Pat Mathebula 0860002543 kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela yaleyo ta va khi hoxa xandla eka nongonoko lowu nga tirhisana Mathebula dp@sabc.co.za eka Afrika Munghana i Twitter handle ta va hi bula na tatana Makashule Gana va suka ka Rise Mzansi tanihi chief organizer ta va hi bula na vona hi twa ku va ri yini vona hi nhlengelelo wa mavandla lamanharhu nako wu va kho lava ku fikelela yini hi ndlela leyi ta hlebula na kambe na muhleri wa tipolitiki good enough Mashihu hi mhaka yale ya unite for change a hi twaneni ku hi nga kuma n'wana mingiseri hi kota ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula yin'wana mhaka leyi ni ngeteri hi le ku vulavuleni hi yona i mhaka yaleya ya timhaka ta vadyondzisi na ntshikelelo lowu va hlanganaka na wona ta va nyika nkarhi hi twa ku kahle swi na ntiyiso ku fika kwihi ku va hlangana na mintlhontlho eka ntirho wa vona wa siku na siku hi ndlela yoyoleyo 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene a ku se va na munhu laha loko ku nga se va na munhu yimani ni hundza hi laha ni langutana ka X laha ni twa ku kona lava va nge le ku fambeni na hina loko hi kha hi languta ka timhaka leti ngopfungopfu teti ti khumbaka mavandla lawa ya ngeteka xiboho xa ku va ya hlengeletana ku endlela leswaku ya kota ku va ya vulavula mhaka yin'we va ri yini va ri xini botpet ka mhaka ya tiphati leti tinharhu a ku na laha va yaku kona ku hava ku kondlo ri nga rindza saka ra timanga kumbe ximanga xi va munghana wa kona njhani i Hlengani Calvin Maleza a nga ta na tlhelo rero xivutiso ku ta va ku ri ku hikokwalaho ka yini mi vulavula hi mhaka yoyeleyo ke i Hlengani Khalanga mavandla lama nga kona laha tikweni
ra hina ma lo tala ntsena Butphethe, vukorhokeri ku hava na mintirho ku hava. Lava va United for Change i United for Corruption na ku tirhela va Stellenbosch mafias. I Godfrey Manyike wa le Gothenburg. N'wana mingiseri loyi nhleka Esikale Kalanga lepfukile. hi pfukile papa hina nchumu hi ngo vona. Hayi na hi fana na n'wina hina nchumu. Hi yona mbita yi vilaka eAfrika-Dzonga. Kalanga mina ni lava ku humesa vonelo ra mina eka nhlokomhaka leyi ya tipati leti tinharhu ti nga hlangana kumbe varhangeri lava vanharhu va nga hlangana va foma phati yin'we. Ina ka ku ya hi mehe ni vona yi ri mihleketo leyinene. Mara xikongomelonkulu ku nga vi ngopfu ku va lava ku hunguta tiphati leti ti nga tala la South Africa. Loko xikongomelo ko va xexelexo ni vona onge na vona a va yi hela. Tipolitiki ta hina na South Africa namuntlha ti tale ngopfu ka ku va politiki ya khwiri. Un'wana na un'wana u lava ku vuyeriwa. Loko hi languta tanihi laha a mi kombisa ti-history leti va nga na tona kumbe van'wani va voho, xikombiso mi nga xi nyika xa manana Patricia de Lille lomu va humaka kona. Swin'wana swo fika swi va veka erivaleni va ku kahlekahle vo lava ku vuyeriwa voho ku nga ri eka vanhu lava va nga va hlawula. Xikombiso loko va hlangana va yile ka vanhu lava va nga va hlawula kumbe swilo swa tipati ta vona va rhanga va vulavula na vona ku va xavisa mihleketo leyi ku hi na mavonelo lawa. Mina mi nga hi hlawula mi ri yini ivi va kuma mandate ya ku endlani. So loko sweswo swi nga endliwanga swi hi fikisa kwihi? kambe n'wina mi ri yini sweswi mi ri a va ndlangi? Hi ku a hi se za ni ndla vulavisisi Khalanga ku va ndlile kumbe a va ndlangi. Swi ta tika ku ri hlamula xivutiso xexo swa ku a va ndlangi kumbe no va blame va swi endlile. Mara a no ringeta ku lava ku komba ku loko va nga kumbe va nga lavela consultation yaleyo hi ya kwihi. A hi kona ku hi komba ku va politiki ya khwiri ku ri va lava ku eka mihlawulo leyi taku va va ti-position kahle ku va ha ri na mintirho leyi nga ta va nghenisela xinkwa ekaya. Kambe consultation leyi mi vulavulaka hi yona yi nga cinca yini hi ku ongeti vanhu lava va rhangeriwaka ka mavandla ya tipolitiki masiku lama va twa a hi varhangeri va twaku hi vanhu lava va rhangelaka i vanhu lava va rhangelaka va twaku hi varhangeri. Loko va endlile ti-consultation Khalanga ivi va byeriwa ku mi nga hlangani mi nga endli ivi voho kumbe ni to va no tirhisa rito ro tika Khalanga emoyeni ra ka ri nga laveki a ni lava ku tirhisa rito ra ku ivi voho va va na nkwinkwirindza wa ku va lava ku swi endla. A swi ta vula ku ka vanhu lava va nga swirho swa voho va va panicha hi ku va nga va hlawuli va va tshikisa sweswo leswiya. Sweswo swi ta va yisela hungu ra ku hi endle swilo leswi vanhu lava va hi hlawulaka va nga pfumelelaniki na swona. Hi ku Khalanga na navela ku nga ku siku rin'wanyana mfumo wa hina wu nga va na nawu lowu kombaka ku loko phati yi lava ku rejistariwa a yi vi na threshold leyi hi swirho leswi swi nga ti-paid up. Hi tlakula hi ku phati yin'wana na yin'wana loko se ni rejistara a va hi kombi vumbhoni bya ku va na swirho swa 100,000. Any phati leyi nga na swirho swa le hansi ka 100,000 a yi rejistariwi. Sweswo kumbexani a swi ta endla ku tiphati leto tala leti ti hlangana ti vumba phati yin'we ivi hi hetelela hi ri na tiphati timbirhi kumbe tinharhu la tikweni leti loko se hi ku phati number A a yi ndli swona leswi hi swi lavaka hi zama phati number B.
sweswi a hi sport sweswiwani hi le ka mfumo wa nhlengelo Khalanga leswi xi endlaka ku hi vona mfumo wa nhlengelo ku hi mavonelo ya mehe i mhaka ku hi na tiparti to tala ti divide ti-vote vote tele un'wana votele a hi swi koti ku okay leyi party yi tsandzekile a hi languteni leyi loko swi nga endli a hi languteni yin'wanyana party sweswo loko threshold leyi ni vulavulaka hi yo Khalanga loko a yo va koho yi vekiwa yi va nawu a yi ta hi hungutela tiphati leti to tala la South Africa a hi ta kota ku tanihi vavhoti hi va na ti-choice to tala leti hi nga langutaka ku hi mbawela lava va tsandzekile a hi ringeteni lava va tsandzekile a hi ringeteni lava hi mhaka na yona mhaka leyi va taku na yena Khalanga ya ku a ku na murhangeri i council of leaders mi tshama mi swi vona kwini ka tipolitiki hi ku Khalanga hoxa yi na ti-policies ta yona kambe veri swa tipolisi veri va hundzile ka swona veri va na xivono xin'we va ri mavandla yanharhu se loko i xivono lexi va hlanganisaka laha ka ku xivono xa hina xi hisa kwihi kambe hayi hi ta yi vona hi mani ya mahungu na misava khensa inkomu papa khensa va vula tani veri swa tipholisi hi hundzini laha hi nga kona sweswi hi le ku languteni ntsena ka timhaka ta leswaku xana hi ta yisa ku yini mahlweni loko xiyimo xi te tani i nongonoko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makhomandlela loko hi vuya hi mi tlangela ti-voice note leti mi nga rhumela ivi kusuka kona ntun'wana ku hi tlanga ti-voice note tintsanana kumbe xana na n'wi mi rhumela tintsongo leti ti kotaka ku tiya amoyeni kambe a hi ta kombela ku mi komisa minete ivi naswona ku twala n'wina ntsena mi hatla mi nghena mhakeni hi nga tlanga ti-voice note to tala hi laha mi nga tsakelaka ha kona kambe ke a hi tweni mahungu ya misava ma fambisa ku yini lama hi nga tshembisiwa wona hi tatana Rhulani Mzamani nhlekani mahungu lawa ya hisaka na vuxokoxoko hi vuenti u swi kuma ntsena eka Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela na ni ta nghena mhaka leyi ya ku ya vandla lerintshwa ra hlanganile ri nga fumiwa hi Patricia de Lille na kulukumba Musimayimana na vo Sengezo Zivi leri vo ku ri mhaka kahle leri vona leri da survivor ri nge fani ni ra swi nga ta va swi endleka vo DA loko ID ya minyiwa yi hele ndzile leswi a ku va xitirhisa hele ndzile xa ku la ku kuma rixaka ra vakhaladi ku ya ri nghenisa ka DA na ku teka loya ni ma swi tsundzuka a ku ri yena Patricia de Lille na le Ndiwe Mazuku se a ku ri swilo swa ku loko ni teka le Ndiwe ni teka na inani ta kuma vanhu va so le Ndiwe va lava ti-academics ta vanhu va ntima njhe ku ti nghena laha va tlhela ku ti na influence leswi swilo swa hayi ni vona ku ta ringana ku hata ku na munhu la nga ku hehla ku na munhu la nga tsongo se ni vona nga swi ta famba kahle i mhaka kahle vhele swi ti komba ku a ku tirhi humakwanga ku tirhiwa swilo swi fanele swi humelela mikhesini ni lava ku nghena ka leyi ya ku katsana ka mavandla lamanharhu ene eka wona a ku na murhangeri hinkwavo i varhangeri ni vulavula ni nga tipfinyingi Boetpet a ku na lava nga ta ya mahlweni endzhaku ka election ya 2026 mi ta swi vona se va sungula ku holova hi ku ri un'wana na un'wanyana i ta lava ku rhangela se ni mi tshembisa leswaku ri mina leswi swi nga endleka ni le ka vakhopu leswi swi nga endleka ni le ka mavandla man'wanyana lama ni nga ta ka ni nga mavuli na kwala swi ta humelela Boetpet inkomu a hi tirheni Hlekani Khalanga na Ncindani ka Afrika vulavula na Frase kuna kona Pitori Makaunya hi la ku ta khumba leya vadyondzisi ka nkarhi wa sweswiwani tanihi laha mi nga yi andlalaka ni nga yi veka hi ndlela leyi vadyondzisi hi tiva yi ri vatswari Khalanga vadyondzisi hi tiva yi ri vona va endlaka ku ri hi va na maphorisa hi va na madokodela hi va na hinkwaswo kambe xiyimo ka nkarhi wa sweswiwani exikolweni a ka ha ri na ku lawuleka a ka ha lawuleki hi ni vafambisi va xikolo ni ndhawu ya dyondzo yi ri yini hi swona swilo leswi nga ku humeleleni a yi le ku endleni nchumu
hikuva dyondzisi ku ri swilo swi ze swi famba hi ndlela leyiwani va tinghenisa ka vuxaka na vana va xikolo a va ha teki vana va xikolo tanihi vana va vona hi swin'wana swa swivangelo leswi endlaka ku ri swilo swa vona swi kumeka swi nga ri ku fambeni kahle exikolweni ku kala ku kumeka ku nga ri na nawu kumeka tidyondzo ti salela ndzhaku nkhinsile ngopfu mina na ta nghena ka leyi ya ndzavisiso lowu nga endliwa wa vadyondzisi i ntiyiso swinene swi tika ngopfu sweswi ka nkarhi lowu hi nga ka wona swi tika swinene sweswi ho ya atlilasini kumbe ho ya emitirhweni ntsena ku u ta kota ku ti hlayisela vana va hina a hi ya hayi hi ku ha swi tsakela a swa ha nandzihi a swa ha nandzihi vana va na malunghelo hinkwawo ya ku tlula wehe mudyondzisi va dyondzisaka n'wana wa ha n'wi hlamuli nchumu ve rin'wana u n'wi tshika a ti huwela leswi a swi lavisaka xiswona loko wo n'wi hlamula u rhongo wena nga we mudyondzisi u rhongo so hayi i South Africa na ti-rights ta yona hi ta ku yini le ka ti-rights le ka tiko ra ti-rights leti ti nga tala ngopfu ti tele ngopfu so a resi ho xikwembu xi hi pfuni hi kota ku fikisa yo 60 years hi huma ka swona leswi fanelekani botpete swilo swa vudyondzisi hi karhele swa mavandla ya tipolotiki leswi swa hi karharisa va swi vonile botpete ku ri a ku na nhlanga yo buluka ngati ka loko va famba va ri n'wana ya famba ri wexe ka tipolotiki leti so va ku swantswa hi endla mfumo wa nhlengelo swa fana sweswi ya teka vanhu halava va yisaka phati leyi va nga yi laveki vo hi ku tshiketeleni switilo loko hi tlhari ya maAfrika-Dzonga fanele hi hlawula ka top 5 ku va ku to hi ti endlisa ku mphikizano wa serious le henhla inkomu i Opamadiya kusuka la Alfara la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Ntiyiso mixer omngana lona FM xiphemu xa vumbirhi lexi anakonaka Afrika wa vulavula languta nkarhi 11 timinete ntsena ku bela awara ya 12 ku haxela wona kusuka studio 1 hi le masingita morkhesili mixer wa mina ku va u te na tlhelo rero ra mhaka hi ndlela yaleyo ya khensa swinene ku va u te na mavonelo eka mhaka leyi nge le ku buleni yona nhlekani lowuwani 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula hi le ka mngana lona FM la ku bula na kulukumba makashiulekana bona va ri i chief organizer eka Rise Mzansi kambe ke va la ku bula hi mhaka leyi nga vulavuriwa hi yona ya nhlengelo wa mavandla ya bosa good na Rise Mzansi tatana gana nhlekani mi amukeleli ka mngana lona FM nhlekani khalanga le ka vayinseli va Afrika wa vulavula na mngana lona no a khensa swinene ku na hi nga se nghena ka mhaka leyi n'we mi nga yindla ku hela loko ka vhiki ku na nhlengeletano yin'wana ya ku tsutsuma yi tela ku ndliwa haleni loko mo ka mi nga ti haxawa ni ta mi hakerisa nhlengeletano yo sungula hi leya masingita 4-in-1 ya vumbirhi i xikhumba marathon hinkwato leti ti ndleka hala kaya se mina na swi tiva ku n'we mi xitsutsumi xa ndhuma mi nge yi ka va Cape Town 2 Oceans marathon na va Comrades mi tsandzeka ku taka leti se loko mo ka mi nga ti haxawa ni mi bohini no ntata lembe leri taka no lo swi vona hi weekend ku ri a ku tsutsumiwa le ka xikhumba le no lembe leri taka ni na n'we a mi tsutsuma na n'we kana swa boha gana ene mina loko ni tsutsuma target ya mi ku siya munhu un'we ntsena ene n'wi siya ka ti-race leti hinkwato ku imani ni ta mi byela siku rin'wana a hi ngenini ka leyi leyi nghena ka yona i ku hela ka vhiki mi kote ku tumbeta n'wina mi va na xihundla ivi xi ya huma hi sikunkulu swi vula ku ma ha hlanganini hi ku a ni minkarhi yin'wana a swi ta swi pfutapfutile ku twale manginingini ya ku veri kambe a swi ndlekangi ku kondza loko mi hi byela ku ku na United for Change hi byeleni kusuka ka tlhelo ra n'we tanihi Rise Mzansi United for Change ku va kha ku la ku yiwa kwihi laha na khensa khalanga so Unite for Change kumbe nga ku i nhlangano lowu nga ta register na IEC ku va u kota ku nghenela nhlawulo wa lembe leri taka ngopfungopfu ka nhlawulo wa mfumo wa muganga so
xikulu ngopfu lexi hi nga xi langutisa ma vona na Vatsonga va vulavula nkarhi wun'wana va ku rintiho rin'we a ri nusi hoxa la hi nge no hi ri mavandla ya tipolitiki Rise, Bosa na Good na man'wanyana ya hatata a hi helelangi la hi nge no a hi hlanganeni ku ri hi kota ku ri loko hi ya ka nhlawulo wa lembe leri taka hi kota ku ya hi ri nyandza yin'we hayi ku ri n'wana n'wana a nghena hi Rise yi nghena Bosa yi nghena Good yi nghena ku ri no hi kota ku hlangana ku ri tisa varhangeri na vukorhokeri eka vaakatiko va timasipala so leswi hi nga langutana na swona hayi leswi swa ku no hi ku ya tirhisana mara un'wana un'wanyana u nghena hi vito ra yele hi decide ku ri no ku ya nghena vito rin'we ntsena eka ballot paper leswi fanisaka vanhu nhloko sweswi i ku xifaniso xa mani ku ya nghena xa mani xifaniso ku swinharhu swi ta ku tandiwa pick mix ku ri xifaniso xa murhangeri eka ballot paper hayi ka ballot paper ya local ku tsariwa vito ku vakiwa na emblem so leswaku murhangeri ka nkarhi wa sweswi hi ku mavandla lama ya ha ri koho a hi leswaku hi ku no mavandla a ya ha ri kona mavandla ya ha ri koho ya ha represented loko ya parliament va ta kuma ka xile Ghana wa vandla ra Rise Mzansi hi ku Rise Mzansi yi voteriwe lembe leri nga hundza ni ta va xirho xa Rise Mzansi ku fikela 2029 so Songezo Zivi tanihi murhangeri wa Rise Mzansi i murhangeri wa Rise Mzansi ku ya fika eka ka next election Patricia de Lille Stan ni le ka Maimane Stan so loko hala ndzeni ka Unite for Change varhangeri lava hina leswi hi swi vitaku i leaders council lava va tshama koho va kota ku rhangela nhlangano so a hi rhangisangi mahlweni hi ku no fanele ku ya rhangela Ghana kumbe ku fanele ku ya rhangela Zivi kumbe mani xikulu ngopfu i ku ri hi ti lunghisela ku ya eka nhlawulo wa lembe leri taka lowu nga ta va wu langutisa eka local government kambe leswi mi nga swi endla swi hambana kwihi na coalition ni mi tivuka mi swi hlamusela sweswi kambe loko ma hatle loko mi ri le a parliament lowun'wana ta va kha va a kha koka a ya hala tanihi Rise lowun'wana a koka a ri hala tanihi Good lowun'wana a koka a ya hala tanihi hi Bosa a swi nga tlheleli kwalaya ka ku va ku a swi helo ko va ku tlhelela ndzhaku hi ku kun'wana mi ta fika mi kwetlembetana ivi swi khapelana le ka United for Change hayi swi nge fiki kwalano ya ku no loko hi tshama hi ri kwale parliament a va nkarhi hi voni fana ku no loko hi vona mhaka leyi nga vekiwa hi fanele hi attack-a so ku ta va already a ku ri na ntirhisano ni ximokonkulu lewa xa mavandla lamatsongo parliament already ku ntirhisano wu koho mara a swi nga vuli ku ri nkarhi luwa timhaka hinkwato a hi ti vona ku fana mara sweswi hi ta va hi karhi hi langutisa timhaka to tala ti ta va ti voniwa hi ku fana mara lexi mata xi hambane kwini a nge ni nyika example mata loko hi ya ka election ya lembe leri nga hundza ne a ku ri na leswiya swa va ku i multi-party coalition ma yi tsundzuka NPC so lava va NPC va te no hi endla NPC mara eka ballot paper a ku nge vi na NPC vandla rin'wana na rin'wana ri tiyimela hi wexe ri ma ri one so DA IFP Freedom Front mavandla hinkwavo lava ma ri ndzeni ka NPC hinkwawo ya contesta va tiyimela mara difference ya Unite for Change na NPC i ku ri Unite for Change Rise Mzansi ka lembe leri taka yi ta va yi nga ri kona ka ballot Good yi ta va yi nga ri kona ka ballot Bosa yi ta va yi nga ri kona ka ballot vito leri nga ta va ri kona ku ta va ku ri Unite for Change and a swo sungula la Afrika-Dzonga ku ri vona leswi loko mo langutisa ka makhelwana tiko ra Botswana
tiko ra Botswana ri rhangela hi nhlangano lowu nga hlengeleta kumbe wu nga nhlangano wa mavandla ya tipolitiki lava vitaka umbrella for democratic change. I umbrella ya mavandla ya tipolitiki a hi vandla rin'we ntsena leri rhangelaka tiko ra Botswana. So na loko ku endliwa coalition leyi nga nghenisa president ya Zambia a ku ri mavandla HH u nghene hi mavandla ya hlanganile. Loko sungula loko mitsundzuka loko sunguriwa MDC ya le Zimbabwe yi sunguriwa ku mavandla ya nhlangano a ku nga ri vandla rin'we leri nga teno kumbe munhu un'we nga to sungula MDC i mavandla yo hambana no a hi hlanganeni hi vanyandza yin'we ku ri no hi ku leswi hi swilwelaka hi swona leswi swi fanaka a hi ngheneni hi lwa hi ri swin'we ku ri no ku nga vi na leswi hi ku hi lwa swin'we mara hala tlhelo hi twebana hi ri sayitini rin'we vona mitlaku hayi no bosa yi le ku tlebaneni na rise kumbe swin'wana na swin'wanyana so sweswi hi fanele hi nghena ku va ku ri nyandza yin'we hi kota ku nghenelela nhlawulo lowu taka. Van'wani veri vandla ro fana na rise a ri nga ri na matimu ya nchumu hi tlhelo ra ku kumbexana munhu a nga ri kombetela hi tintiho a ku hambileswi swirho swa roho swin'wana swi humaka ka vandla ro karhi kambe sweswiwani loko ri tikuma ri kha ri hlengeletana na van'wani van'wani vana mi swi vitana yini sweswiwani ku na hoyi leyi nga koho ka tourism board van'wani va ku sweswi ku ve na hoyi leyi nga va kona khale ngopfu ya timhaka ta mindzilikano 47 billion loko ni nga hoxixi swi swa mitaxaka luwa a swi mi kavanyeti loko mi kha mi fanele mi hlengeletana ku ri na lava va tako va ri na leswiya hi ku ya hi mhani va thavile Dlamini small skeleton nyana swa vona kusuka ka matlhelo yo hambana. Swi va swi ri koho leswi swa ku no swa ku munhu u na history ya yena hambi Ghana un'wana ta ku hayi no Ghana ya n'wi tivela a ri kwini mara xikulu ngopfu khalanga hi fanele hi languta hi ku no hi ku sweswi hi fike laha hi ri tiko hi ya njhani mahlweni hi tirhisana njhani na ku ri wa tshemba ku ri no munhu wa kota ku ri a va na self correction kumbe ku va na correction na loko ni ya tshemba tani ku ri munhu wa swi kota ku ri a lunghiseka kumbe a lunghisiwa then ya kota ku tirhisana na vanhu lava ku va ku ri no maybe history ya koho maybe un'wanyana ngo vula ku hayi no luya u zanga va ka PAC ni vulavula hi Manana Billile u zanga va ka PAC then a endla independent democrat so mara loko ni commitment ya yena i ku korhokela vaaka tiko va Afrika-Dzonga hi xin'wana xikulu ngopfu lexi hi xi langutisaka hi ri mavandla ku katsa yena tanihi vandla ra Rising Stars. ni mi twini Makashule khenseli swinene mi navela mukateko ha ta bula swi tele leswi hi nga ta bula hi swona i mani hi sungula hi twa ku vahleri lava va nga ri na mavandla ya tipolitiki vo va ri yini loko n'we mi kha mi ndla tani hi khenseli swinene kani khensa mehe khalanga ni ta mi tivisa lembe leri taka ene mi le ku tsutsuma na beje famsese so good ni nga ta tseni ku famsese so Makashule Ghana loyi a hi tisela tlhelo ra yi voho tanihi Rise Mzansi loko va kha va nghena ka nhlengelo luwa wa timhaka ta mavandla manharhu lama tivetanaka Unite for Change kumbe United for Change hi ndlela yeleyo. Good enough Mashego umhleri wa tipolitiki ndawu ta twa ku hi ku vona ka n'wina good enough vayingiseri van'wana loko va nghena ve ri swi nge tirhi ko va ku tlhelela ndzhaku va Rise Mzansi ve ri la se hi ko hi fike xivindini xa ku va hi ololoxa swiphiqo swa Afrika-Dzonga n'wina tanihi mihleri mi vona yini good enough Mashego hlekani inhlekani braphet na vayingiseri vanghana loyeni minjhani epfukeli ngo vona buti ai braphet swa tika i ku ri sungule la Afrika-Dzonga ku na vandla politika ku ri a sunguriwe hi vanhu va ku ri va huma kun'wanyana va rila lava humaka kona leswi swa tripartite alliance ya Good Party Rise Mzansi na Bosa swi nge tirhi i mhaka ya ku ri Mmusi Maimane na Patricia de Lille va hume kun'wanyana and Patricia de Lille ngopfu i mhaka ku ri sungule ka PAC mi tiva ku a ri ka PAC nkarhi wa Khoisan X so aya a suka a ta sungula vandla ra yena ID
so a nghena ka alliance sweswi namuntlha loko yi vulavula leswaku ku na Democratic Alliance va ri nga tivi ku ri yi na alliance na mani a yi na alliance na ID Independent Democratic ya President Delile so a huma ka kwalawo a ta sungula good party ya yena so mhaka ya ku ri swi nge tirhi i huma ka ku ri mavandla lamanharhu a nga swi koti ku vulavula na vanhu vantima lava kumekaka kona va rilaka koho hi mhaka ya service delivery i ku ri varhangeri va woho hi vanhu va le madorobeni ku sungula ene na koho lembe leri hundzeke i nhlawulo hi swi vonile ku ri loko va famba va lava vanhu lava ta va votelanga va lava vanhu va le madorobeni so swi nge tirhi hi ku ri va ta hetelela u kuma leswaku se ku va na kulwa la ka vo va ri vanharhu hi mhaka ku ri va toloverile ku rhanga va swi kotanga a va tolovelanga ku ri va ta va malunga ku va na munhu un'wana a rhangaka so a swi ta tirha kambe a va vulavula leswaku tatana tatana wa Rise FM Senzo kambe vito ra yena kambe a vula leswaku hi yena a ta rhanga emixado loyi va ku marriage of convenience xilungu a swi ta tirha ku tson'wanyana a swi ta tirha ka vanhu lava le madorobeni laha hi xilungu va ku ku na black middle class mara ka vanhu vantima va kumeka laha makaya a ni voni ku ri leyi mhaka liya vo yi ta tirha kambe van'wani va ri hina tanihi Afrika-Dzonga hi na xiphiqo xa ku tala ka mavandla ya tipolitiki se van'wani va nge swi vula ku loko va hungutana va va vandla rin'we swi antswisa xiyimo ivi van'wani va ku laha hi ku yiwa kona loko ku fananisiwa na matiko yan'wana ku fana na Botswana ku fana na Zambia lava nga kota ku cinca mavandla lama a ma ri koho nkarhi wo leha hi ku hlanganisa mavandla ya ku kaneta hi ndlela yaleyo laha Afrika-Dzonga i ta ku na mavandla ku tala a politiki mara kahle ku na mavandla manharhu laha Afrika-Dzonga ku na bandla ra le ka xandla xa kudya ku na bandla ra xandla xin'wana left kumbe xandla xa left ku na mavandla a ku ri wa kuma la ku hi xilungu la ka center so loko u languta mavandla hinkwawo ku sungula ka Freedom Front Plus u hetelela EFF u suka ka xandla xa wena xa kudya u ya le a xandla xa wena xa left so kahle loko o languta mavandla lamanharhu la arco sweswi ya ku fana na lava tripartite alliance ya vo ya tolo u va kuma la ka center la center u nge vulavuli ku ri kumbe va vulavula timhaka ta right kumbe timhaka ta left va la center la ene loko ri la center u nge swi koti ku kuma vanhu va le ka right ku ri loko lava kuma vanhu va le right ku laveka u vulavula ririmi ra Freedom Front Plus ene vanhu va ku fana na vo Songezi va nge swi koti ku vulavula ririmi ra Freedom Front Plus va nge swi koti ku vulavula ririmi ra Democratic Alliance ku ri Democratic Alliance yi kuma la ka right na yona so ene va nge swi koti ku vulavula ririmi ra EFF ra ku vulavula hi ku teka timayini ku teka ti-reserve bank so va tikuma ma ri la center mara loko u lava ku wina loko u nga languta matiko ya ku fana na Zambia lava swi koteke na vo Malawi lava swi koteke ku ri mavandla la a ku kaneta swi kota ku kuma mfumo i matiko a ku ri a ku na mhaka ya vu right wing mhaka leya ku ri va ta rila hi ku ri hi vanhu va huma kun'wanyana ma va hambe immigration a ku na mhaka ya ku fana le a ku na mhaka ya ku rila i misava le Zambia ku fana na leswi swi twaka swi endleka le Zimbabwe so swi va ngcono ku ri loko se va mi campaigna i swilo swa ku fana hi mhaka ku ri environment ya ku a yi fani na environment ya la Afrika-Dzonga la ku kuma ku ri ku na valungu ku ri va khome swilo swa ku tala ku na vanhu vantima va khome leswitsongo Zimbabwe ku ri a va ri hi mhaka yo tani so mavandla a tele mara mavandla kahlekahle manharhu kumbe lava faneleke va tlanga koho ke ta ndhawu tinharhu hi ku ri u vulavula hi vanhu vantima va ku ri a va na nchumu kumbe u vulavula vanhu va ku ri va na swin'wanyana va laka right kumbe u vulavula vanhu va center leswi vulavulaka ku ri u vulavula na vanhu lava ku i middle class va ku hi vanhu vantima va ku ri va lava ku tshama le masababini a va makaya so Boza Mzansi hi vulavula na vanhu va tala good party vulavula na vanhu va makhalati va la Afrika-Dzonga makhalati ene hi vanhu va ku ri ngopfungopfu sweswi hi vanhu va Democratic Alliance hi vanhu va Patriotic Alliance mhaka leyi vonaka Delile a swi kota ku ri a pfumela ku ri ta tirhisana na vanhu vantima ku famba a ta vona ku ri u ta kuma yini hi mhaka ku ri wa tiva ku ri lembe leri taka ka local government PA na DA va ta mi vavisa ngopfu sa hetseleni good enough hi ku loko ni nga languta xiyimo xi te tani sweswiwani
van'wani va ri varhangeri vo fana na va Musimayimani na vona va lava Songezo Sibi hi ku tirhisana na vanhu vo fana na Makashule Gana va mise opportunity va tsandzeke ku fikelela leswi a swi tava swi va oloviserile ku loko a va lo hlangana na Herman Mashaba khale a va ta va yi teke khale middle class ya Afrika-Dzonga n'wina mi ri ku na ntiyiso ni ta ku 50% 50 ya to i ntiyiso kwalaho i mhaka ku ri Action SA yi fana na Democratic Alliance hi xilungu va ta ku yi vandla ra right wing party yi fana na vo Patriotic Alliance mara vanhu va ku fana na vo Makashule Gana va ku fana na vo Musimayimani a va swi lavi kahle Brapet ku ri a ta ku me the pro business ni lava leswaku mabindzu va wona a fambisaka swilo la misaveni loko va vutisa Songezo ta ku byela i khala a munhu wa le ka maphephabhuku i munhu wa ku ri laha vulavulaka ya mabindzu mara loko u nga va vutisa kahle ku ri okay mi lava mabindzu a mfumo a ta va mabindzu a private va nge ku byeli kahle ku ri i lava ku ri swi ta va tano i mhaka ku ri u nge nyiki vanhu reason ya ku ri u ta ku kumbe loko yi ri private yi tirha kahle a ku na proof sweswi i score a yi ri bindzu ra mfumo va ri xavise hi 1991-92 ri xavisiwa hi mfumo wa xihlawuhlawu mara sweswi yi swi twile ku ri i score sweswi va ku i ArcelorMittal sweswi yi ta pfala ku na vanhu lava ta lahlelelaka i ntirho so a ku na ntiyiso wa ku ri u ta ku loko mi teka SABC kumbe loko mi teka yini AXA mi nyiketa business vanhu va ta va na ntirho so a va nge swi koti ku vulavula kahle so ku laveka munhu loyi a ta humaka so a va misanga va mise opportunity 60% i ntiyiso mara loko va lava ku tirhisana na vo DA ku laveka va ta famba le ka right loko va famba le ka right va ta sungula ku rivala vanhu va ntima ku ri a ku na munhu wa ntima loyi va ta mi kumaka leswi vulaka leswaku va ta booster ANC ku ri loko va le ka right va endla leswaku vanhu va ntima loko va languta ANC va ta ku sena ANC na EFF na MK party so ku ta va lula ku ri ANC yina lava ku tirhisana na MK party so va nge swi endli swo tano hi mhaka ku ri loko va swi endla swi vulavula leswaku ANC ta kuma matimba lamatsongwanyana lembe leri taka na 2029 and loko lava tshamaka koho sweswi hi vona lava va kumaka katsongoanyana middle class like a fanele votela ANC mara kahle va lava ANC va lava swilo swin'wana swa ku fana na vo mara swa ku ri ANC mara na ku swa ku ri DA a va lavi ku va na DA a va lavi ku va na ANC va lava ku va na laha ku ri a nga ti vonisi kahle ku ri le kwini mara loko va le ka right va ta xiya vanhu va ntima va ta ku hayi no hina yi ta tlhelela ka ANC kumbe ka EFF so va ta va ti vavisile vo good enough Mashego khenseni nkarhi wa n'wina khensa me mhleri wa hina loyi a bula na yena good enough Mashego a hi tweni ku manga misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimisekwini kusuka kwalano ni la ku bula na vayini va mina lavambirhi ni nga na vona laha ni hlekani hisaka na vuxokoxoko hi vuenti u swi kuma ntsena eka Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mingiselo Munghana Lonene FM hakamukela nakambe ka xiphemu lexa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula ni na jaha na ntombi kambe ni na mhani na bava ni vula ku bava a mutini wa vona mhani a mutini wa vona hayi ku lava va ri vambirhi i mhani na bava hayi ha swona no vula ku lava na jaha hala ni na ntombi hala ni na mhani hala ni na bava hala na boti hala na sesi hala hi swa hinkwaswo hi swona a hi sunguleni boti i khale khi vilela wena hi ku wa tshwa lava ku vulavula la moyeni lowuwani hi mhaka ya ku na swin'wana a swi ku khomi kahle i nga se swi vulavula ni ta twa n'winyi wa swona kambe swi sunguli wena i byela vayingiseri ku hi wena mani i vilerisa hi yini yemanyana a swi le ku layitheni swilo swa vanhu lava ya se swi sexa layithile xin'wana vulavula ahe bot pattern khensa ku nyikiwa nkarhi hi mina nyikiwa advocate Mabasa kusuka ka Mieshe block 1 advocate leyi i te nyikiwa advocate Mabasa so swi vula ku a hi wena advocate nyikiwa Mabasa okay
ni huma a ka Mieshe block 1 yeah mhaka leyi a yi ni dya khale na khale kumbe ya ni dyako ni te siku rin'wana ri ka swiyenge swa mabulu swa Facebook ni fika ni vona post hi sesi laniwana post lewa a ku ri vona va kha va yisa a n'wana a movheni wo famba swi tikomba ku na n'wana loyi a nga fika a hlekula n'wana wa vona kumbe xani ku vulavula marito mo twisa ku vava ehenhleni ka xiyimo xa vona xo sungula swelo swa vumbirhi ni vona va posti video va yi kombi hansi mara la ni nga twa ti-sound kumbe marito n'wana lo a kha a kombisa ku hlekula n'wana wa vona hi mhaka xiyimo xa vona se loko ni tshame ni ri wexe ni twa ni tela hi ku lava ku cinca because xiyimo lexi a xi ni khomangi kahle hi mhaka ya ku a swi kahle loko munhu a hlangana na xiyimo mi kuma ku na lava va nga ku hlekuliweni ku na lava va nga ku tweni ka ku vava hi mhaka ya swiyimo se ni twa swi ri kahle ku ri loko no kuma platform ni vulavula na rixaka ku ri loko hi ri vatsoniwa kumbe hlangana na swiyimo swi kahle ku loko ri vatswari kumbe vanhu lava hi tshamaka na vana hi dyondzisa vana va hina ku ri loko mi vona munhu a famba so swi ri so hi nga hlekulani hi fake hi va na va ka community leyi hi lavaka ku cinca loko kunene kumbe hi nga twisi vanhu van'wanyana because loko ri community botpet hi fake hi rhandzana hi hlayisana mara loko ni mi twisa ku vava hi ku vulavula mi nge koti ku ni rhandza mara loko n'wana a fika ni twisa ku vava botpet mi fika mi ni horisa mi ku hayi swi ta hundza so na so hi laha hi nga ta fika hi kota ku khoma na kona hi va community leyi yi tisaka ku cinca lomu hi humaka kona mhaka yikulu ku cinca botpet vutsoniwa mbule mutsoniwa ni vula xiyimo lexi mi kuma ku ri a xi ku tirhisi kahle hi ndlela leyiwa loko wo va u ri munhu vanhu vo tala lava na tivaka loko va munhu ntswalo kahle a va ri na milenge yimbirhi ivi munhu a va na nenge wun'we hi n'wi veka ka vatsoniwa because a nge swi koti ku ndla leswi van'wana va kotaka ku swi endla hi milenge yimbirhi se hi xiyimo xexo hi xona hi swi vitanaka vutsoniwa okay se lava i nge va khumbeka ka xiyimo lexi hi lava va nga la tlhela hi swona sweswo botpet se swami avuxeni mbalani sweswo mi ta kota ku twa ku mi vulavulela henhla kumbe ehansi na mi vonaka mi ri munhu wo tshama ti tsakerini ku na leswi mi khunguvanyisaka njeng'we hi mpfuka mi fikile lani mi voni mi ka mi hleka le handle le hambi ni wo tshama ti tsakelini vhele kwa ku sometimes vanhu va nga ku endla ku u nga vi kahle mara na loyi matimba ku ni va ni tshama ni tsakile ku nga vi na leswi tshama ku kha swi ni affecta hi ku a ni vanhu va vulavulele mavona ma tele va swi kota ku va vulavula swilo swo ku swi ku endla ku nga vi kahle emoyeni a ni swi tivi va cince yini sweswi se a swa ha ri swona swa ni mi twisa swona kambe a swi na mhaka a hi yeneni mahlweni loko sweswiwani ku ri kumba loyi a kha ku wa vilela swilo leswi a vilelaku hi swona ma swi tiva n'wina na swi tiva ku endleka yini ku na n'wana na vana va 2 lowun'wana u le ka grade 6 wa first born lowun'wana u le ka grade R so loyi a nga le ka grade R mostly ya veka ka report a ni wutsongo yena nge siza swi twisisa kahle kumhani exikolweni vana van'wana loko kha hi huwa va ni chingela ku wena miyela mana wena va tihlurimo swo taniya se a vuya a ni byela loko a vulavula sweswo ni munhu wa ni tshama ni tsakini mara loko ni twa nga ku swi affecta vana va mina ku tlula mina ku vana va mina a va nge vi free a va le ku swi twisiseni xiyimo lexi u ta byeriwa ku mana wena so se hi swo a swi ni affecta luwa lonkulu at least se wa swi twisisa nyana loko a swi twa nkarhi wun'wana a nga ni byeli mara na swi twa ku na ye u twa ku vava kambe loko va fika ka n'wina mi va byela yini loko va vula sweswo loko a ni byela luwa lontsongo ni ve ni n'wi byela ni ku wa ripota exikolweni na ivi a ku na ripota ivi then na mina ni endla ni teka goza ni famba ni ya ka principal ivi ni fika ni vulavula na principal ni va kombisa ni va komba na video liyani kha ni va komba ku n'wana a vulavula so then va ku va ta meka sure ku aka assembly va va dyondzisa hi disability na ku hambanahambana ka swiyimo swa makaya ma vanhu loko a va sunguli ku swo va swi tiva ku mintlhontlho leyi kona exikolweni ku n'wana a chingeliwa hi situation ya ka vona ku ri ya vatswari va yena leswi hi ntumbuluko wa hina hi nge swi cinci naswo a hi vilo swi langa ku leswi hi nga kota ku cinca swona i swiyimo swa hina vinyi na vo vana lava va ta cinca swiyimo swa vo vinyi ku ya amahlweni sweswiwani mi le ku yingiseriweni hi mamiliyoni ya vanhu a mi lava ku na leswi mi lavaka ku swi ndliwa kumbe ku na leswi mi lavaka ku pfuniwa kumbe ku na leswi mi lavaka ku rixaka ri swi dyondza eka mbulavurisano lowu
mina a ni lava ku hi pfunana kahle kahle hi mhaka ku challenge leyi na swi tiva ku va kona lava tsandzeka ku ti vulavulela va kona mara va hlangana na yona mintlhontlho leyiwani ya ku vana kumbe mi kuma ku i n'wana mina n'wana wa mutsoniwa mi chava no famba na hi ka public mhaka ku vanhu va sondolota swi la ku vanhu va ti dyondzisa ku loko munhu va n'wi vona a ri different kumbe ku hambana na vanhu van'wanyana n'wi languti normal loko ku ri u na n'wana ivo xi n'wi sondolota u xi hlamula n'wananga u n'wi dyondzisa ku sweswo swa humelela a swi hlekiwi a swi hlekisi ku swi nga humelela munhu un'wana na un'wana fana na mina ni bebuliwangi ni ri so swi fika swi humelela kwala misaveni mara hi mhaka ku mina kusukela ku ri mina ni dyondzisiwile kaya ma swi lava ku vulavula hi ku ku endleke yini ni nga swi vulavula ku endleke yini ni boy bodlele ni boy bodlele hi 2018 leswi ni xo ku se swi no ma 7 years ku ya ka 8 ni boy bodlele ekani nkarhi walowo wa switeji nyana na yo mhaka leyi a ni swi lava ku vanhu a ni ta va dyondzisa ku yes hi swo mhaka ni vutisa ku ma swi twa ku endleke yini okay ni yi khomeni kwalani sungula no endla le mavhengeleni hi ta kota ku vulavula kwalani ka ku loko mi languta ndzhaku ka leswi nga mi fikisa la mi ri yini ka rixaka ku ya mahlweni kumbexani van'wani va nga dyondza swo karhi mi yingisela Munghana Lonene FM na kona ka Africa wa vulavula ni vulavula na Boti la ni vulavula na Sisi la va vurile mavito ya vo a na ha ma tsundzuki sweswi ni nga kwari kambe hi ta vuya hi yisa mahlweni endzhaku ka leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akoma ndlela ya se swi tshamisekile se a swi kha swi ni kavanyeta i mani tlhelela ka Sisi la Sisi mi nga heli mbilu ku vulavula hi vito ra n'wehe hi lava ku va mi twa ku va ri yini va mi twa kahle ku hi n'wina mani mi nga heli mbilu ku ti vula vito hi ndlela yaleyo me ni nga va na nkateko wa ku mi vona ni ku voneni ka Sesi wo xonga la kambe a swi vuriwi a wu byeli n'wana na un'wana n'wansati wa un'wana munhu hayi swi tshikeni mani ni nga vuli bava ni nge vuli ne okay a hi buleni Sesi wa mina ku endleke yini hi 2018 hi 2018 a ni ri a na ha ri a ni humeni a high school cause a ni hi 2017 ka matric mara a ni nga pasangi leswi ni ti byela ku 2018 ni la ku relax then the following year ni ta tlhelela ni ya mi la ku tlhelela xikolweni hi 2019 okay se ka gap year hi wo nga ni endla ku se ni endla ti-mistake so a ni nwa byala loko ni nwa byala vhele hi na vantshwa mi tshikile sweswi ni tshikile sweswi a na hanyi okay so loko ni nwa byala a ku ri timhakeni ta ku a hi swi koti ku sometimes loko na ti-problem hi vulavula hi na vantshwa va sweswi loko u ri na problem u ya yi tumbeta hi problem ni ve na ti-problem ta mina then mina ni twa nga ku swa antswa loko ni kha ni ri byaleni mhaka ku u twa nga ku society liya yi nga layani va ku rhandza so swi humelela ku ni ya boy bodlele hi mhaka ku a hi nwa hi ti tsakisa hi ndlela ya wrong ni boy bodlele am one yini loko mi boy bodlele ni nge mi byeli na namuntlha a ni swi tivi ku endleki yini ku ni va ni buyi bodlele a ni swi tivi kumbe maybe la nga swi endla wa swi tiva ma n'wi tiva yena okay i tila ta tisola kumbe swin'wana swo yelana sweswo mi tshame hansi mi vulavula hi swo n'we tanihi hi mutwisiwa ku vava na mutwisi na loyi a nga mi twisa ku vava loko ho lava ku ya hi ku vulavula ntiyiso va ka vona va tini mina a ni nga kona ni ri xibedhlele mara yena swa ku ni cheka or njhani what's going on ku endleka yini hi mina a ni la ku hemba nge se tshama ni cheka mara swilo leswi nga humelela i swilo leswi nga ku swi ta ni affecta vutomi hinkwabyo mara i swilo leswi a ni fanele ma swi twisisi va kha a ni cheka ku yini mara nge swi koti ku mi cheka a nge swi koti i n'wanuna kumbe n'wansati i n'wanuna kumbe n'wansati se i n'wanuna a ni na n'wi mi n'wansati i va ni mi byela mi swi tswatsani mi ri vambirhi va ni mi byela Sesi wa mina a ni n'wi voni xihoxo ku fika kwalano ku nga va ku ri na swi swimbirhi swi nga ri ku endlekeni ku nga va ku ri ku i chava ku langutana na xiyimo lexi a nga xi endla ni tshemba ku na hikwalaho nga kona le ku tisoleni ku va na xiyimo xa vumbirhi xa ku n'wemi na munhu loyi mi nga na vana na yena se loko munhu a mi salasala ndzhaku wa ku i ta ku ma swi vona a swi vi swi ri ka xiyimo xa kahle ni hleketa ku na sweswo i swin'wana swa leswi a mi langutisaka xiswona se ka xiyimo xa muxaka wolowo mi ta tsakela ku dyondzisa vantshwa yini lava nga yingisela Sesi wa mina hi ku ni vona ongeti i nkarhi wa kahle lowu wa ku
mi tshike na byala mara byala byi onhile laha ka bodlelo ni vula ku ish byi onhile ani leswiya munhu a nwa swin'wana na swin'wana munhu va byala se ku na ku inwa occasionally swin'wanyana hayi ku inwa ize nga ku tino hi wemani se ku endleka tiflop mi kuma ku se minduku a wa ha swi twisisi no ku endleke yini ku fana na sweswi ni swi vulaka a ni swi tivi ku a ni onhe yini ku ri a ni onhini or ku endleke yini so mina a ni ta ku ka vantshwa loko mi ri na ti-problem ti dyondziseni ku u vulavula na vanhu ku na vanhu lava va hi khathalelaka ku na vanhu lava loko i ri na problem u swi tiva ku loyiwani loko no n'wi byela a nge swi hindzisi kumbe a tikerekeni kwala hi nghenaka kona va kona vanhu lavakulu u vulavula na vona hi mhaka ku problem u ngo yi solve problem le problem leyi u tsutsumelaka kona u ya vanga yin'wana yi va west se ni tlhela ni ku ka lava na vona va hanyaka na vutsoniwa mina a ni ta ku nga ti chavi mina a ni na problem ngopfu ya ku munhu u ri yini loko ni hlangana na yena ni na problem ya ku swi affecta vana va mina na ha chava nchumu hambi wo vulavula hi ku tihlo swi ndlisini tihlo ra mi ri nge vuyi se loko ku ri u ri lexi u nga xiswona or u ri na n'wana loyi a hanyaka na vutsoniwa u nga chavi ku famba na n'wana wa wena famba na n'wana wa wena kun'wana na kun'wana lava ku nghenaka koho hi nkarhi wa wehe u endla xin'wana na xin'wana lexi vana van'wana va swi endlaku a endla na yena a kota ku kula vanhu va n'wi langutisini ku va nga n'wi chavi loko u ya n'wi humesa hi nkarhi lowu se vanhu a va swi tivi ku ka muti wa so ku na n'wana wa so vana va fanele va swi tiva ku n'wana wa so swa humelela kuve handle ka ku sweswo rixaka ra swi tiva le handle ku swa endleka namuntlha i vona hi ku ti languta kunene i vona i nga ri na vutsoniwa mindlo ku pfuka yi ri na vutsoniwa va swi hleketa vanhu swi swa mutekona it seems like munhu loko a vona munhu loyi a nga na vutsoniwa van'wanyana hi mhaka ku a va swi tivi na ku ni yo yini already loko va ku languta va endla switori ku swi nga endleka swi te yini yini swi fanele swi ri so kasi a va swi tivi ende swi nga endleka un'wana na un'wana mina ni nga swi hleketi ku siku rin'wana ni nga pfuka ni tshama laha ni vulavula hi vutsoniwa hi ku phela vutsoniwa a hi ku tsandzeka ku ti endlela nchumu i ku va i nga fani na vanhu lavan'wanyana hi ku xota xo karhi or swi ve hi ndlela yin'wanyana sweswi xikwembu xi nga ta xi swi ndlisi swona mara mhaka yikulu i ku ti rhandza loko u ti rhandza u endla ku na vanhu van'wanyana swi va olovela ku yini ku va ku accepta mina na mina loko ni mi vona ro sungula sexi wa mina ni swi voni ku mi munhu wo ti rhandza munhu wo ti rhandza mi basini hileswaku hi mbekile na nsuku la so i ku ti rhandza sweswo ende loko ndza ti rhandza na va lavan'wana hambi va swi lava hambi va swi lavi va sindziseka ku rhandza swi endla ku na van'wana vanhu va va open ka wena loko na wena u va kahle ku fana na mina loko ni vaviseka ka hina a ni beburiwangi so swi va tekele nkarhi mara hambi ku mini munhu wo tshama ni ku vulavula mi ni fani rivala mina ku endleka yini ni tshama ni ri ku vulavuleni na vo va gina va accept sweswi va right swi ngo va vavisa ku fana na sweswi ni swi vulaka ku munhu un'wana a vulavula hi mina ivi va swi twa va twa ku vava ku tlula mina hi mhaka ku mi ni titwa ka swi ni tirheli tshama kaya ni swi twa ka swi ni tirheli ni tlakuka ni ya makuleni va ni swondolota ni lava swona ku va ni vona ku ni kona ende ni so ende a ku na la ni ya kona ivi va tolovela na vona ivi loko ni hlangana na vona ni va xeweta ni nga endli swo ni la ku putaputiwa ni la ku putaputiwa yes mina ni lava ku munhu a ni tekisa leswi ni nga xiswona se swi endla ku na vanhu van'wani va va kahle ka mina se loko ni kha ni hetisela ni la ku ta ya ka botla loko ni kha ni hetisela hi ku languta leswi mi nga xiswona ku sukusela 2018 ku fika namuntlha nseketelo wu njhani hi ku vona ka n'wini hi ku kusuka ka maxaka na eka mbilu gedle sweswo sweswo mbilu gedle tshikele xikwembu mara ka maxaka vavila yo so far a la ku hemba ku hava munhu loyi a nga tshama a ni pfalela handle va ni sapoti hi tindlela hinkwato leti va fanele va sapota hi tona a ku na loyi ni nga ta ku u swi teke so swi ndlisa ku yini hayi family ya mi supportive a la ku hemba ka vo mhani vo papi hinkwavo okay but ni byelini hi swihi leswi mi ngeri a mi fambi mi nga swi vulangi laha kambe mi nga se hlamula xivutiso xexo n'wina hikokwalaho ka yini mi khathalela sesera hayi vulavulani xexo xo va xo ndlela ntsene ku mi kota ku twa ku rito ra n'wina ri fika kwihi hi ndlela yaleyo inkomu bodped na mina ni wela ka vatsoniwa njhani minenge ya mina a yi ringananga so hi ku ni mbala tiburuku swi endleka mi nga swi voni so loko ni kula na ha ri xikolweni ni hlangana na xo xiyimo lexiwani ma swi twisisi so na xi tiva pain leyi tati va famba ka yona so i ku mina a ni va na nkateko wa ku swi va ka swi fana na swa vona exactly mara xiyimo lexiwani na xi tiva so loko ni tshamini
no byela ku ri hi fake hi va society leyi cincaku hi va hi fake hi empowerana hi kota ku tisa ku cinca because ku cinca loko hi ku lavaka loko hi hina ku cinca loko hi ku lavaka Boyphet. So mina lexi ni family nga xi vulanga la i ku ni nga tsaka ngopfu loko siku rin'wanyana ho kota ku loko vutomi kha byi famba hi va na mapfumba lama hi kota ku ya swikolweni etikerekeni hi kha hi dyondzisa vana Boyphet loko hi dyondzisa vana kusuka ehansi hi ta humelela mara loko lava ku va dyondzisa vanhu se va kulini van'wani va nge swi twisisi hi leswi ni ngo anifambi ni nga swi vulanga kumbe ko fana na le ka Miyexe hi ku vona swi kahle ku hi ya atla ni Miyexe kumbe hi ya Miyexe primary swi kahle ku ya Miyexe primary kambe njhani ku Miyexe primary hi lana n'wana sesi loyi a ta swi mangala hi mhaka ya ku vana va vulavulela a va swi tivi swilo leswi se a swi nga lavula enyana va nga ta vulavula hi xiswona a kaya loko hi ya Miyexe primary Boyphet na vatswari like SGB na vatswari va kusuka va ta va ri kona so mara loko ku ta no nyika xikombiso ku ta munhu wo fana na n'wina mi fika mi dyondza vana loko xi u dyondzisa va ri tsongo Boyphet a swi talangu i xirivana mina se ni nghena no nyika xikombiso ku Boyphet loko n'wana a dyondzo a tsongo a talangu a swi rivali mara loko a kama n'wana o ta choice na swi teka kumbe a ni swi teki na swi ni yisa ku swi ni yisi ku yina se loko va sungula va ha ri vantsongo na loko se va ni loko va sungula primary va ta fika na high school va kha va swi tiva mara se pfuna loko siku rin'wanyana ho tshika hi va na mapfuna lama mina lexi ni lavaka ku nyika ntirho kaya ka woho sweswi i ku loko u fika ka Miyexe namuntlha i nga inifonerile ku hundza ka 20 ana hina n'hweti hi hlanganile mara nga inifonele ku hundza 20 sa a ni lava ku loko u fika ka Miyexe sweswi i mindzuku i kuma nkarhi ka xikolo i fika i byela ku a ri ka munghana lonene ni tshemba va ka va hi twa kambe namuntlha xikolo swi pfarile loko swi pfula i va ku a hi ka nene leswi ya vhikile ya xikolo swi pfarile leswi ni swi vele ku yingiseriwa hi n'wana va byela ku ni kombela ku siku va nga ta ni ta nhlengeletano ya vatswari hambi va endla ku hela ka vhiki hambi yi rini a va ni ravi ni ta kota ku ya vulavula na vatswari lava hi ku tsakela ka wena engele ku no ya vulavula na vona swi na mehe hayi swa vatani na vatswari ku va dyondzisana vanana va vona ka ela ntirho kaya wa Boyphet ni fika ku hundza ka ambiki se swa mina a hetiseli andaka loko lembe leriya i nga kavanyateka a wu tiwa u la ku relax i kavanyateka kundleni u ti antswise yini ku ya mhleni a yangi xikolweni se swa mina mbe ku vini cindlise ku fika namuntlha sweswi i nga kwani ku fika namuntlha sweswi a lava ku hela xiyimo lexi nga hlangana na xona xiyimo xo tika ngopfu a mihleki ya munhu ku tlula loko i kha i vulavula na loko u kha i pfuka u jika so a ni swi lavini ku ni tlhela xikolweni ivi ni ya va na a ni na problem ya ku a ni ri na sa loko ku humelela nyasati ni chuva xin'wana xin'wana ni tshama ni chuva mara ni tikhoma ku swi nga ku swi vona swi ni affecti ngopfu hleketweni mara swo hi ku lava next a ni ni lunghisa naswona i munhu sen ku antswa ndzi mi kota ku tani hi swona ni nga vulavula ri pela a mitwa no ngopfu so la ku tlhela xikolweni lembe leri taku ya lunghisa tidyondzo ta na ta sungula phela kambe mi the 9 mi ya ka grade 12 ma kota ku ya ka TVET ti nga kwala va mu mi ya dyondzo kusukisela ku ya mahlweni swa koteka sweswo ni devele ta yingisela ti tele loko ri va nga ta ni pfuna va nga ni pfuna ku ni nga endlisa ku yini lava ku na i matric wa mina emitwela hina byela ni va yinga kambe n'wina mani fikile Sylvia Kansi mba ka yini va ka Mukansi va makaringi mathebula kambe loko mo hoxa balo yi ku amara swi aka kwala swi fikile ni khesile swinene kota ku fika na mesini ku va mi nyike nkarhi a chuwini ku na nchumu la boto mina kambe n'wina mani hi mina nyikiwa advocate Mabasa mara kambe xi tiveka hi mina bot ad nyikiwa advocate Mabasa advocate impela tireri ra ku landzelela ku la ku vulavulela vanhu va konti a va koti ku va fikela ku va na rito ndlela ya khensa swinene loko ti karhatile ku hi kota va hi vulavula kumbe suka kwala ta lava hi dyondze timhaka ta ku ri xin'wana xin'wana lexi xi endleka vutomi na siku rin'wana na rin'wana byi cinca vutomi kwana kwala se vula ku nga vi tindla hi ku hi endla namuntlha loko hi ka endla xin'wana a hi tiyiseni leswaku hi teka swiboho leswi nga ta ka swi nga kavanyeti ku ya emahlweni hi ndlela
Ntiyiso khesimi seri balavane ra vona advocate na fikile vambe a va kha va vona ku i kota ku vulavurisa xikongomelo xa ku teke bulu leti namuntlha a ku ri va hi lemukisa leswaku leswi hi swi vula ku loko hi ri kwele mindyangu ka hina a switangeni swa ka hina hikwalaho xuxaku ko va le ku yingiseleni ku na xivulavuri xin'wana xi nga tshama xi ku leswiwani ni swi endlile wena i ndle leswi twinga a ni le ku swi voneni kasi na vona a kala va hansi mi swi tekaka va hatsongo leswi a va swi voni swin'wana a swi nga swi endlaka hi vitana vatswari a swi rhandza ngopfu tsongo i vulavisisi bya ku vatswari va nga ri na xiphiqo xa ku na vo va komba ku va ti tsakelela va rhandzana tswana mahlweni ka vona se naswona swi teka vutomi kasi vatswari lavan'wana va vilela loko va swo tsontswa se swi swa muxaka wolowo swi hetelela swa ku hi kota ku von'we i vana vani loko va kha va hanya va hi komba mindyangu leyi va kulelaka ka yona eka vutomi bya vona hi ndlela leyo n'wana yaloye a swi kulaka un'wana hi mhaka ku mana yena va na tihlo rin'we sweswo siku rin'wana a nga pfuka mindzuku na yena hi xin'wana tihlo mambirhi kumbe va nga ha ri na nenge swin'wana leswi nga ta n'wi tsundzuxa ku a swi tiva ku i nga pfuki i hlekule wa kwerhu se i swin'wana swi kumbeni vatswari vona dyondzisani vanhu va va na vutihlamuleri muxaka wolowo ku na nkulukumba vana nga vona mpundulu a ku lowe mati vanhu va ha koti ku kuma mati hala va tingi mati ma kuma fariwe loko ni nga hoxisi ka hala hi ta kuma nkarhi hi bulana na munduku a hi nyika xifaniso xa ku kahle ku endleke yini namuntlha ha va nkarhi kambe hungu leri ni mi siyaka na rona muyingiseri wa mehe ku nga ka xona namuntlha xi nga cinci kahle kumbe xi cinca xi nga ha kahle se a hi vona vukheta bya leswaku hi vulavuli a hi vulavuli yini nongonoko a wu vitana Ncindani Eric Mathebo ngana nakambe na nongonoko nakambe munduku kusuka studio 2A Polokwane la a ni famba na Sunduza wa mina ni vona na Patricia ya lo tama laya kambe hi vona famba na vona ku vona leswaku va hi ku tisa nongonoko sweswi nga swona amoyi na studio 2 a ku na Ncindani kumava mana lonene Rulani Mzamana msaba awara 2 ya landela kusuka kwalano inongonoko kwala mina lowu nongonoko ta ku kuma hi rito ra Ngobeni mana siku leri nenani ta Etshwane Pheli Soshana Marabi Mams Katsana le hina wena hi 95.FM Munghana Lonene FM Magomandlela